Kumsalo inavi. Rihoki, Jrikni, Mucholani sala. Ketanikini no mukubidi. Ayeghiqha Sutsa kite akoto kamipini. Rihoki, Jri, Ashigani salolo. Daily Mail Sutsa kite no pikiuno. Israeli Defense Forces Wushmiokona, Gaza Puri, Shati refugee kemla. Ashigani salolo, bom vesivesikiula. Palestine Hamas Wushmiokodola ato shakyu Ismail Haniye no pukutungo. Pa dilimi, kutu vekapitivai ipi. Panapuktu Israeli Defense Forces Wushmiokono bomna vekapitivike koye. Hazemgo Amir ena Muhammad Haniye ipi. Ketonikini na mukuktumpe rilekisni tupulani salolono ishiktolo. Palestine Hamas terrorist Wushmiokongo. Israel Gakuna Agushakyulo Israeli Defense Forces Wushmiokona. Gaza Strip yegela. Ismail Haniye no kibulomi. Pitiveke koye akikihila timil hotso shiwai ipi. Ismail Haniye ye wati only chigiye hape ipi. Rihoki, Chirikaki, Anigini Sololo, New York Times Post Sutsa Gitino Pikiuno. Israeli Defense Forces Wushmiokona, Rihoki, Laki, Asuzani Sololo, Syria Gaku capital, Damascus Pugala, Iran Gaku Embassy Ki, Lakila, Bom Vesivesikiula, IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps Wushimi Kami Pitivekula, Iran Gaku Yipikam Lo Shiki de Vasai Ipi. Amkulu Kiulana. Iran gaku yipikana missile bomb igona akumto kami Israel gaku la vesuvetsnipi akupugu shiveki wongna United States gaku yipikana Iran gaku show warning svai ipi ikimo Iran gaku sakpeto Supreme Leader Shakyu Ayatollah Ali Khamenei na pikiuno Israeli Defense Forces wushmyokona Syria gaku capital Damascus pugila New Iran gaku embassy kila bom vesuvetsukula New Iran gaku IRGC Iranian Revolutionary Guard Corps Wushmi Kami Pitiveki Wongna, New Iran Gaku na Israel Gaku show Amkuye Lumasa Putsai Ipi. Rihoki, Chirikaki, Anigini Sololo, Insider Sutsa Giteno, United States Gaku Wushmi Kodola, Army General Shakyu, Christopher Cavallino, Pikiuno. Russia Gaku na Katanikini na Mukukinimpe, Supuki Mukubidi Sololo, Ukraine Gaku Sasa Agushi Hutuvekela, Pana Russia Gaku Wushimi. Lak tu Katanil Hotso Shona, Ukraine Wushimi Kosasa Agushi Hutuve Ipi. Katanikini no Mukukinimpe, Supuki Mukubidi Salolono, Ishiktola, Russia Gaku na Ukraine Gaku Sasa Agusha Kedologe, Russia Gaku na Pana Russia Gaku Wushimi, Akitemi Shinki Wongna, Timiktomo Lulvai Ipi. Russia Gaku Wushimi Lakdi Show, Agushi Hippo Wongna, Akahavikimo. Agushimi Aktemi Shinkimi, Timiktomo Luveki Wongna, Russia Gaku Wushimi, Ukraine Gaku Sasa, Agusha Kepoye, Akikihila, Iti Tolomo Lagbidi, Katanil Hosni Shona, Ukraine Gaku Sasa, Agusha Pay Ipi. Rihoki, Jri, Ashigani Sololo, Ukraine Form Sutsa Giteno Pikiuno. Ukraine Gaku Eastern Sector Yegala, Russia Gaku Wushmiokona Mochekyu Ala, Ukraine Wushmiokona Alkango Bom Vesuvesikiula. Russia Gaku Wushimi Kodola Timi, Akesnino, Lucky Vekapitivai Ipi. Eno Tipo Tala Lolikino, Ukraine Gaku Wushimi Kona, Russia Wushimi Ko Wushi Yegiklu Teng, Chigita Chengo. Armored Personal Carriers Wushi Yegiklu Shigitsni, Eno, Unmanned Aerial Vehicle Wushinanu, Akebidino, Lobidibidi, Ukraine Wushimi Kona, Bomna Shipsavatsai Ipi. Rihuki Toku Agizani Tololo Interesting Engineering Sutsa Giteno United States Army Pacific Commander Shakyu Charles Flynn na Pikiuno China Gaku Yipikana Azad Sikyu Vechona Panagaku Wushmiokona Asia Pacific Region Yegala Adodola New United States Wushmiokosho Akpuna Chichekyu Gongna New United States Gaku Yipikana Kuku Dolomo China Gaku Sasa Agushin Kiwongna New United States Gaku Wushinanu Typhoon Missile System EPQ so Asia Pacific Yegala Hwai Ipi. United States Gaku Yepikana, Asia Pacific Yegala Panagaku Wushinanu, Typhoon Missile System EPQ. Peitani Shakyu Tipoye, Missile Bomb Ajali Kumtsu, Vekumbankila Akumtoshi Peitalji Gekoki Ipi. Rihoki, Jirkaki, Anigini Salola, Palestine Hamas terrorist Wushmiokodola Ato Shakyu, Ismail Haniyena. Reuters Sutsa Giteno Pikiuno.
Israeli Defense Forces wishmyo kona Gaza la nipuk tu bomna recuperative ta kiu gongno isyung na alo ye agushi hipo la Israel ga khusa ceasefire kilemo shimoni ipi ena Israel ga khusho amku ye lumasa pusai ipi itagi Reuters sa ki tieno pikiuno Palestinian Hamas run territories health ministry kona pikiuno Ketonikini no mukuk tumbe rilekhi sini tupulani sololono ishiptolo Palestine Hamas wishmyo kongo Israel ga khuna agusha kiulo Israeli Defense Forces wishmyo kona alkango bomna Palestine pithive ke koye agikihila ketani shigaktu akhebdina fotache kini shivai ipi itagi Reuters sa kiteno pikiuno Palestine Hamas terrorist wishmyo kongo Israel ga khuna agusha kiu hipoye tavepen kiu gongna ena ampa hikma dola klakshi shipen kiu gongna United States ga ku yepeka ngo Egypt ga ku yepeka ena Qatar ga ku yepeka na ovekiu pinedo tupulani solo lono ishuk tolo igona pukapsa vikimo Israel ga ku ngo Palestine Hamas wishmyo ko iti tolomo putaju pahawai ipi Rikhoki chigi ashigani solo lo Times Now society teno pikiuna India ga ku Uttar Pradesh states Moradabad Pugila hotel lakilo Asazani solo India ga ku limi model JKP mi lakiye kiptimi tuno angkolona leadership thawai ipi model JKP mi tipona pikiuna leadership thawe kyu kiptimi kuthu dola kiptimi lakiye ithikle kimi lakike ipi itage lino pikiuna kiptimi kuthu tipakona lik saw ki view toy lip sana dawai panong na pecha ki kyu lakiye aksu dawai lakike ipi li swai ipi kugo lina dawai tipo chuwekina lina alotsumo ve ipi ena tilena panok thuna leadership thawe ipi liye ampe chitsni shaphe ipi leadership thawe kyu kiptimi panok thuye lakina Bharat Singh ipi lakina Anil ena lakina Wasim Sonu ipi asa kiteno pikyuno totimi model JKP mi tipo ye Uttar Pradesh State Sambal district mi ke ipi ikimong asa kiteno li JPsmo Rikhoki chilkhaki anigni sololo Times Entertainment sasa kiteno pikyuno South America yegela Peru ga khumi kiptimi lakhi Marcelina Abad ye papnum pena akhena mukubidi shewai ipi paye katani lakina akheto kumpe lo punwei ipi Pana oldest living person in the world title itulvai ipi paye Ayeghiqha timi kumtsungna akhukshu shewai ipi Rikhoki toku agisani tsololo Euro Maidan sisa kiteno pikiuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hipoye atsala akhesni na hlotsni so shivai ipi Russia ga khu gushimyo kona Ukraine ga khu Avdiivka phugi phivla Parvomaski village puye Ukraine ga khumi olauna luvatsai ipi Parvomaski village phu hipoye Ukraine mi khatani kini shona kagna chekyu phu lakhike ipi itagi Euro Maidan sasa kiteno pikiuno Ketonik ni no muku kinimpe supukhi muku bidit salolo no ishitola Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyula Ukraine gushimyo kona Russia gushimi alkango bomna recuperative ke koye agikihila lagbidi ketonil hobidina akhebidi showshivai ipi Ukraine gushimyo kona Russia gushimyo kovu teng yege kulu bomna ship service ke koye agikihila ketonitsni no photachetsni shivai ipi Ukraine gushimyo kona Russia ga khu gushikyo aircraft akhek thuna lhobiditsni ngo helicopter kyo akhek thuna mukupungu air defense system gushina nu peithana ship sawasai ipi Rikhoki toku agizani tsololo army recognition sasagi teno pikyuno Russia ga kuna Ukraine ga khu sas agusha kyu hipola Ukraine gushimyo kogongna Germany ga kuna murder 183 infantry fighting vehicles gushi yegiklu muku Ukraine ga khu tsupu vai ipi Rikhoki chilkhaki anigini salolo the telegraph sasagi teno United States ga khu president Joe Biden no pikyuno salanomo Iran ga kuna Israel ga khu sas agushike pushaye New United States ga khu ngo Britain ga kuna lakhishano Israel ga khu kupukiulono Iran ga khu sas agushinani ipi itagi Israel ga khu defense minister shakyu Yoav Galan no pikyuno salanomo Iran ga khu na New Israel ga khu la bom vesuvets ke pushaye
New Israel ga khu na allow akum to shi Iran ga khu so am khu lumasa psai ipi Rikhoki Jekaki Anigini Sololo di independence sa kiteno pikiuno Malaysia ga khulimi Miss Malaysia ki kishela toklu shivekyu Virunika Terenship ampe mukubidi sha kiuno Jusa kiulono kiptimi lakhi sa su den shivekyu gongno KDCA Kadazan Dusun Cultural Association ola President Shakyu Tan Sri Joseph Pairin no Likho iki phewasai ipi Rikhoki Jekaki Anigini Sololo Ena lipela Miss Malaysia shipe mo fai ipi Rikhoki Jekaki Anigini Sololo Reuters sa kiteno pikiuno Russia ga khu wishmi akona Ukraine ga khu regions kutomo la electric power plants kutomo so missile bomb vepu vetsana ship sawasai ipi ikimo Ukraine wishmi akona Russia ga khu missile bomb hlota che dola chigita che ye space kumu chekilona vekumba watsai ipi Russia ga khu wishmi akona Ukraine ga khu electric power station kutomo bomna ship sawesi kiugongna Kharkiv region la Ukraine mi lak kini shona electric kufu ithum la vai ipi Rikhoki Jekaki Anigini Sololo tribal media sasa kiteno pikiuno Manipur state Sugnu area la Saint Joseph kipiki pivila akigini shichekiu a laki prayer mount naktolo Jisu Christo jutongo cross kumu meite myokona panung salaita red flag susu pekwe ipi Kugo Chandel district la kukim kolaki kuki inpi Chandel ipi kiuna asa tipo itivikena panung na meite mi cross tipo kumu salaita red susu pekwe ko igona akipimi tsvai ipi ishu sa kiti hipado nong kumtsushkimti